السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحضان محمد السلام عليكم توكي مبحض إنسان بحضا سوكا هولين إن شاء الله عبد الله السلام عليكم مبحض عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ساريانا الحمد لله الله يسر الحمد لله الحمد لله ما شاء الله. صلى الله سبحانه وتعالى مانجو الحمد لله رب العالمين. Dai puti عليكم السلام. Dai puti shukar, dai puti ali postavo, dai puti stalimani, dai puti ali caperon. الحمد لله. Ma ja kola perola da ese kola biçalja tu men şayte penav, tu men sebebi. Allah subhanahu wa ta'ala inşallah kamu kopu rahmeti hem samet halentolu nacar phala. السلام عليكم. Aleyküm selam. Nika te perutu imani uvek isiđi ko su išerotu. الحمد لله رب العالمين. Nivaga. Taman halica perea i situ te phala. Elhamdulillah Allah ese. Hema vazdenatu imani. Pa murina vallahi za vajel sahib akale phalen. Inšallah ko volim korisno phala volen da hem te družinem pikona Allah ese. الحمد لله الحمد لله. جانيا أخي أو حديثي ترى بوصلانك صلى الله عليه وسلم كنت بحنلا كده أو أصحابي عليك وروليس بحننا يا رسول الله كده يوم توايا بحنلا مارو إيماني تانو بحنلا جيا كته علي كتسيدايا من توتر بحنلا مارو إيماني سوسي سويو دوا пап обавестијален пенела када би тумен хемовела тумаро имани нон стоп а джарса кедиен манца пенела би хулено мелекја терете здравинен петуменца. Alhamdulillah Allah ese. Inšallah sarek vađal muhal. Allah kamu ko rahmeti. Bare selam alaikum. Spre mojeg dersi inšallah tu te harakačere predavanje. A kao benuće me opravdao. Имам погрешно изгледа ми мислим о ковадиум камера субханалла погрешно изгледа ми субханалла. Нема везе. Абе, отана. Османи. Амар, отана кога диби, амаро. Ја? Ja, Marojka. Аха. А не Османи, ми мислиме Османе се диум. Smani inšallah kao denes. Bari? السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. Aleyküm selam. Şeyhuna. Kana laçkarent men. Spremnet men. Azdan spremit. А, кана тешко банк. Је како тоа се рандан. Gotma. Пазинава бакана, пазинава. Allah te nagradinotu dika amen šukar bi ovoda te pazina peda sova čera. Se isiđi ko soš pratinotu. عليكم Dore se السلام. o insani. Selam alaikum same phalenge souden. O insani ke čerol je predavanje je kral, varam buš šukar te pazino pe so čero lafi. Te na čero pestar lafi. Se na džane ako šunol tu javer strana. تمام تمام. السلام عليكم ورحمة الله جماعة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Inšallah Allah subhanahu wa ta'ala kamu kosa rahmetu pitume de pravim. Ste čera min sa zajedno kađar mašallah. Šukar hemu kena mi nađar celo rat, celo djeka biš nađar. E soma gdete penav, pa zirem pe so čeren lafi se džanola košuno to kotal. Ma čer, te je priča naprijed te čerela interesantno, te vole manušese, hem te izvodine tutar da je kova. So penala Allah kada želo, Resul alaih selam, paveno asabija, učenjake, tuleja samo prenosine. Znači, ložiki mande hem ki tu te prenosine i vjera, a na maro način. Prenosinla, ano čisto izvor, sarali. Modore se varante pazine sa čere lafi. Se, na primjer, da je kralka pučolma, kotar čere lafi, kotar jedan to kova so dea kova hadisa kova, aki knjigom prala katar hem se nama nakju. A tu te nasložinđa, pa dorea dovati problemi. A ma motano, te motvavke, ke čerela pe lafi taro pravilo. To je tarofik, ker magate pena. Ako nešto pučola ma je manuš i morate davle fetva, primjer radi, ajde, savi fetva te lavte davlja kanadži kazi. Odgovor. Ja, odgovor ko ne savo kova, pučolma sarte postupinava na kja situacija. Ako nam mangi zabranjeno, te davle mandar je ko fetva, ako menađena odja buti. Selam alaikum nuku ima pravo. Varante le, sar so Allah subhanahu wa ta'ala si kažamen, deo dja fetva so čačeta nadja. Jel, da je puti, o manuš dikolte na mnistini situacija, a koja povezinav su se kao vodo hadisi od restra baš.
Da je puti tu varante džane savi fetva de manušese, šaj ti fetva dja ko propastinule manušese, subhanallah. Ili ti fetva dja šajte popravinulo stanje. Ako dikea, znači popravinulo stanje, bismillah šajte de fetva. Ali ako na jano donese odore bučake, bičare koja ver prav. Sar man ga pučoma, sar tu, sar va čerzano koja dije, ke puštamen je pravo koji na dva, subhanallah, biste džuma kana. Puštamen je, henđana amena jamed advokatno odore fetva ke te da. Normalno. Ne vere, na ne lađavo, subhanallah, no dini na ne lađavo. Tako je. Alaikum selam. И сие крала кате почела јек минути дали шајте дале камера. А мен пана почела мари емисија, ако мислимте да, када, сарман Окей, шајте худоло два прало, али джанчи мо прало ка худе само ка черарица лафи, со сами ка пошмина книга, иншалла те чера лафи книга. Не писи джумко крајша е, добро. Окей, нема везе, нека коло прал, нека вачер се Селам алейкум. Ništa, selam alaikum, samo te pozdravi Sarave, kako je, Алейкум селам. šta si, osem, selam alaikum. Allah inšallah, da bi darol tu men, to malo dersi, čeren manđalari, rodav halari, izvinene, samo te dikave epurecara, so se dumutani diklemne, subhanallah, nek potropi kamera, hateri Allah eso. Selam alaikum, kako? Алейкум селам. Sarsa? Нашун џовеја хади. Телефони само. Wallahi, idemo mali te dikave, odavne ni diklemne, subhanallah, samo hateri Allah eso. Tetraji. Čeren manđalari, rodav Kaj sad tu ja nidim, dumutan ne ašun da tu sam. Golese dijem te dikavte samo hateri Allah eso, ništa, matero mi me krani. Čane kosi kava. Hadi bismillah. O čazo da ugađi kod je Mitrovice kaj sa, o čazo, majlaše da ugađi, o ljasu čavosi ovo. Subhanallah, palese hala mesemarenca, čophala. Gosa me kolega, me ex kolega, se sakana, alhamdulillah, Allah sam good. Allah kako Piro rahmeti te tu maritava, moliva Allah inšallah kad uzumem bereketi, moliva Allah te zoravola min kod dino tava kod Allah pobednikora inšallah, vallahi samo hateri Allah jesu dijem te dikave kako se dumutani, dav kolajev, samo hateri debesovi, tu men se me prali isto subhanallah, ke penen kola, jek dino, jek kibla, jek kurano, jek saprati sara, rodav halali, tu tarmo prali inšallah, te čereće prali sa halali, materu mi tu Kašundova. Načerma fono posle kad bi šalav što to broj. Selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Učera vali pravo, Allah ka nagradi sa robu. Allah te doto svako hajri, jek pravo, so misli ko duto pravo, Allah spantara si zadovoljno lesa. Janesa, prale se si ja žive ogledalo. Allah te nagradi tu dženetesa. Anglal di save дживесава чадам јек хадиси, пенол јек прал ни сардao drumul te джел те посетил je че прале. Па Allah спантара бичарол ме реко, а на инсаноско лико, а вов джано майна чека джал, али джал те испитиле, пенол кај ни се сајла, пенол валај ни се сајнем, пенол те джав те ликав каре прале гја. А пенол те најту кај корис леста кај джал. Валај пенол джав ради Аллаха само те ликавле. Пенол бичалдам, а Allah казавџете објавестивту да вол манџуту сарту манџе коре прале. Allahu ekber. Вие само кава чаравте на манџола о Allah, писимота на ола катинде не биаме на джевева шараса, него Allah мангла упре, емелекора пенде пако камен певонка камен биамен само хатери Allah есо, та воламен богобојазности, та воламен понашање, та воламен култура, те респекти сарај кавере ме пуре валлај пошто иде сарме даде пошто вов џанол целуме фамилија. Голесе дием виле те дика биту мен иншалlah. По рахмети Allah ескро. Selam alejkum. Mate sme to. Kašundova sebo. Алейкум селам. Алейкум селам. Ека ја јек шукар полка паларен дике кед манге кед инсане манге те дикеле хем дере серами. Аквај биола свату мен дар шукар те поступине на џар, те родење ке пралесо на дикене чирла, те вичинење ке пралесо на вичинџене чирла. Јел валлај чаче Allah спантара валлај. Тану дова со му ко рахмети по јек инсани ке да о мангола ке прале о мангола ле радио дова се вепи. Мада на чержа ништа. Allah те до свако хајри. Чаварен кад шинава кате амаро мохабети, ако исит мен дишто те черен лафи, пана дишто? Дик само кава чамир. Уноски пенакля, писинџа веште објавистене џемату. Ашта черен лафи. Ohun amaro. Пероске накля диња. Subhanallah, лесим, јама леси, саби пен? Емикријана.
İyi ya rapaterni bre. Allah ise ya Allah ise İnşallah Allah ko cennet kaçırla ya. İnşallah. Epamilac saber. Амин. Kao poslanik kada greje, inšallah pe rahmetija, pa će fulano ženet. Хаджи, само јек питање ме мислина овојтани анониши, ја? Šta je to ovo? Mislim, Znači, ja mislim da je aloniši. ne, Allah ono se sekira ti намен, si Allah subhanahu wa ta'ala te mikil parahmeti u prolate, prisa je familija, Aleyküm selam. te delen sabr, hem kakva klab, hare musibeti, ali amen Allah je se Ti Francuska, ti Francuska. Hani Francuzska, Penelo azizijska Halk je familija. Francuska. Azizi, odreski familija, azizijski tu meni žena. Jeste bre. Da, ja. Ojtani isto sad mi pena men bud bar jam kojeg tan subhanallah men družinjam. Amen družinjam te bud. Allah subhanahu wa ta'ala kamu ko rahmeto pilate bi moblinava sakale pralen sakate ka čeren sežda pralalen čeren ko Allah subhanahu wa ta'ala dova tesmi dinopa mare penjake to lakši onolake lake kaburske pitanja so ko ola pa inshallah te proširnula ko kaburi inshallah ko džennet inshallah te džennet. Amin, amin. Амин, амин. Аде бисмила праларен ако ситмен панате до да инен дишто шукар, ако не иншалла капошмина е книга. И ситмен дишто те черен лапи, сите му кел маман, ме сима будма бет е. А ту беше ки страна. Allah te ala kod men. Аде само као бавестинав мен праларен, значи сар со вачежум ди рати, иншалла капошмина те дикате те чера дуи хадисја ки е емисија. Со се хадисе си шташулу тријанда купно, а мен алам ко бишу шофта адиси. Бишофтото. Ко бишофтото адиси, а веќе отринто куркоа стар джамен, нали? На веринав да шајте джамен бешенца джару. Шаја. Ако мангола лак, иншалlah Allah. A mene kava će raja radi Allaha. Pa inšallah očekujna samo tar Allah te pomoži na men kakava. Hem tu strajna. Това устрајме, ништа више. Allah mamin. Osman prati kamera, ajde bismillah. Ајде појек путите по улавено праља само видео, бисмилја. Улавено окова појек пути, ајде бисмилја, сари не. Кавен повише праља, повише пењато користи намене, чаче акана важна хадизи авена субханаллах. Morate penap mige. Vallahi tako me laka dosta žene višinđeme ko privat. Hem dosta žene lađana te oboljen. Vačerena. So se o TikTok već džanena so desinova peko TikTok rasturčereno manuša. Hem sam či lađavo a volalenge te tu čestuinen ano esavke kola. Ali tu men džanena men vallahi tako me laka hiun buto ozbiljnome ano mo životu uopšte. Hem nabi čerava nikad disavod hajgara ano islam estakvola. Allah spantara te uputino svame pralina kalen. Sori repso o din islami sar igra hem zabavat šajte penal. Poškar, penđum, vallahi vačerava sari jenge ne šunenma. Poškar kamu kamange jek bijav kadi kamange muzika ili tečera bez veze taro Allah azavođer, bez veze lafi, sar su čere neko lafi. Jel tare bare grehija tečere taro Allah azavođer lafi a na netu džandi panisao. Baro greo tano, na netikno. Znači, džastu dirin ma prav, lej knjiga, čitim, сите водини па посем преносиме. Ана араканке туа кана и вера течеретке субханалла коа ама на черави што доре сталапи него со мангрте пенав и си доста жене со джанава со дикенаме со бавести джема дикена на худен андре дикена алак то задовно саме праленца ладжана те худен ама иншалла коленге корисно хем пенџум ка падем обавестинават мен сакава дикен со дикена кана сними мотано a čolatano, em inšala kačera i tikno sada je program ili nešto kovol, kova ka bešol stalno dete, pa na primjer varantke poglavlje, taro dženabe, to ke džunubi kedijan, sarte postupine, inšala ka džako dva predavanje 27, 8, 9 hadisa u kovol, inšala šunetke samo dva, hem inšala na varantke nika stavešete puče. Allah spanta te tult mi svako hari, inšala kamu kapu, koji tu medar mangote pošpital. O Muhammed, inšallah. A Muhammed tu jan čerab dina jan, inšallah ka pošpine tu, znači ko bišov to adisi, Allah spantar te mukol loki pakiti čiv, inšallah. Allahumma amin. Rabbi sahri sadri ve serli emri. Ja, ola šitmo prsa moja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Te počmina, inšallah,
Prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu an, da je rekao, jedan Arabijan je došao i pomokrio se u uglu mešđida. Prenosini pe kotaro Enes ibn Malik radijallahu an, da tano vakerja yek Arabijani, yek Arapi, alo tano hem kerja tikni nužda, alo uglo, znači adi čoši, e džamijakru. Ljudi su ga počeli koriti, pa im je verovesnik, sallallahu alaihi ve sellem, zabrani. Pa počminđeo insanija te dolen oleskete pištinen, pa o poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem, olenge zabranidža. Kada akva Arapi su završinđa, kada je Arabijan do kraja obavio malu nuždu, verovesnik, sallallahu alaihi ve sellem, je naredio da se donese kanta vode i prospe po njegovoj mokraći. Kada akva Arapi su završinđa pi tikni nužda, o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem naredinđa tano te anope leske je kofa pani hem te čhorope kaj tano obavinđa. Džija kateme čuhavišala opralja tane ka nastavinen. Ja, Allah te nagradi notu, sarte pene radio televizija jamdala, svako lafi prevodinđan škar, Allah te nagradi notu. Bismillah, kaste olaf? Mande, mekalav. Hadi bismillah. Baden desturi, mekalav kukuri desturi. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai pralinge. Šunđena kava hadizi, šaj kojek način, ka olame geharica nezgodno te šuna savko, na primjer, so hasabija ponašinđe pekalea, ko savko način, pa u Rasula Islam zabraninđalinge. Znači, samo te čitinao hadizi, ka halova, a ver nešto, ali kad bi lajnete čitinao komentarija o objašnjenje talo hadizi su ka čitinao ka halova detaljno koji na koamanu se desinđape soseo, a sabija ponašinđe pelea džala. Pero la džal, pero ko komentarija hadize su. Pero ljudi koji nisu stanovali u Medini, nisu imali priliku slušati objavu i njeno pojašnjanje od strane vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Pero lo manusha, čero lafitaro akava Arabijan, Beduini, pustinjak. Manuša, kova nahineo stanovnike Medinake, na živinđenki Medina, pa penon nahinelem prilika te šunem baši objava, na džanđe, islam na pinđarđe. Perola nahinelen prilike te šunem baši objava, hemo pojašnjenje tari strana Resulese ali se na to selam. Znači, kada ređi kogod dva stepen, ne nespoznađe, dži anglelerna na džanđe. Mnogi od njih su zbog toga bili neuki po pitanju vjerskih propisa i neopućeni po pitanju lijepog ponašanja. Perola but olendar penol, na hine pinđarut ne, znači na lorenge haberi, na pinđarđe, o propisija baši vjera hem baš o ahlako. Amen džanaja o Arapi Angle hinelen ne samo ponašanje but lošno, sar objasnina mingi o Allah ko Kurani čak penola mudarđejne pe čhaven, znači akvajne sataro deotaro ahlako na pinđarđe. Penola, vjera islam ne samo da postiče na traženje znanja. Penolo, od dini islam narodola samo o znanje. Su Allah naredini čak i poslanikos, ali se ratu selam penole se ikra bismi rab, znači penole se čitin, učin, siklop. A kava se kavala meno Allah, znači sad dok ne nave ako znanje, te pinđare onda morate čitineti vjera. Već znanjem zahteva, već zahteva i primjenu tog znanja u praksi. Aha, penola hem ke karese, na primjer, koakava znanje, rodola penol. Primjerija hem praksa rodola. Znači, saudova suka siklova mora hem praksa. Morate čvaleki praksa. Ako na čiveki praksa, onda čitinđan nešto koja naleale čačipase, naleale ko kalbi ki čipem ko delo. Lilan samo je delo te siklova, ama na čiveki praksa. Enes bin Malik, radijallahu an, nas u ovom hadizu obavještava o tome kako je jedan od Arabijana
кои су станували у пустињи. Перола кате обавестијаме о Енес бин Малик радијаллаху ан, тараква адизи пенол објаснила менге јек одолендар пенол таракала мануша бедуинја арабијанија, со хине пенол становнике тари пустиња, на хине тари Медина, јери Медина и тари бари диз. Изван Медине пенол, авријали Медина, једне прилике дошao u Medinu, projekt prilika i ne maloki Medina. Ušao u Međid Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Penon hem kedaloki Medina penon hulinjake kja džamija je Resule sallallahu alejhi ve sellem. I ne znajući da je to Međid počeo vrštiti malu nuždu u njemu. Penon hemov nađanđa hem čerđa kaja nužda ki strana, na Andre ki džamija, nego ki strana objasnili, hem čerđa kaja nužda. A kava šajto pravdinea kale manuše su se bizo znaju, dole se o pekambere selam zabranini su se pištinđe pireste, kritikinire hem zabranini su se o pekambere selam sikavole manušen, mala tečeren greškao, ljod sikavolen. Znači sad dok manuš na sikavol tu dišta na pinđareja, onda na netke kazna, nego ako ajtuke jek deo, te pena na olakšanje nego opravdanje. Znači opravdanje bizo znanje i tano opravdimo na džan grešin džanuke. Ama te grešine, na primjer, džan di ba, džane da od ova propise vjera koja džar, džane da na varante grešine, onda kakate bi porašini pe aver, čane o Resule ali selam. Kamo kafte nastavinimo pralav dula, matovav dosadno, omen kačera mi gelafisa pohari pari. Ako objasni džum šukaro, mane, denma je kocena. Šukar, alhamdulillah. Samo koka četinov, a kad ti si bare propisija, mate na kosik posik, se vallaja već akava i početak objasini skoro hadisi som mangol te vačeri pa hadisi. Mahitinen samo te nakenne sa kosik. Eče onani dobjeklu disu da činda šukarčeđa? Ne, šukar. Mašala. Onani ne zahvaljuju onani su si kažu molju. Te četinov. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم пралален суена менца колајв. Ече ме иншала ка наставинав. Ме ми синава да чило ка тека и пишини вјеровјесник. Vjerovjesnik jeste. Vjerovjesnik, je tako? Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi bili su prisutni u tom momentu u mezđidu. Znači, o pejkamberi sallallahu alejhi ve sellem hemle sere ashabija koja da va momenti kada dva manuš čerđa odija mala nužda i ne prisutna ki džamija. Ashabi su skočili i krenuli prema njemu da ga prekinu u njegovom dijelu. Ali ih je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odvratio od toga. Penela, o ashabija i pekamberesre, sallallahu alejhi ve sellem, uštinđe, hemanglete džante prekininenle kod ova sočerela. Ali o pekamberi, sallallahu alejhi ve sellem, i rinđalen tarodova. Rekao im je da ga puste, znajući da je neuk, te da ne zna kako je to mezđid i koja je njegova svrha. A čađalen, jer o pekamberi sa oselem džanđa, kaj tano ov neznalica, hem na džanela kaj nalazinipe, hem da tano dva i džamija, ela hesiri, znači čere ela hesoro. So se služili džamija. Hem sojtani i svrha tari džamija. A moguće je da će dok bude obavljao svoju fiziološku potrebu spaziti ashabe pa početi bježati ili se braniti te tako ne očistiti veći dio mezđida. Pa penela kada bi od pejkamberi sallallahu alejhi ve sellem odvojene dozvolini, obi počinite branini pa idi pa te našel pa bi čerela pobari šteta, poviše pobaro deo
тари џамија би долела, тако рече, доле И нечисте прскани, би черола, Те прскани. Hen kokori pes jest. или чак и себе и асхабе, или па чак пес хем асхабен, дик субханаллах, кате опри камер салселем пале хем оле, лелале ки сарки заштита те на прскини пес, jer amen čitinđaman gleder taro hadizija da orijentano nečisto. Ashabe. Zbog toga je bilo bolje ostaviti ga da završi svoju potrebu, a zatim mjesto gdje je obavio nuždu očistiti prosipanjem jedne kante vode. Penela zbog odova tano pošukar te ačhavile od tete završini, od vas opočijate čerel, pa pala od vakika završini, te čerel je kanta pani, hem te čistini od ova tan. Čime će se otkloniti ta nečistoća? Svakako treba imati na umu da je tada pod mezđidom bila zemlja, znači odvajen džanđape da tega ni nahine pločice, nahine tepiko, nahine ništa, nego hine phuv samo. U drugom citatu se navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije pozvao Arabijana sebi i podučio ga da je to džamija. Palo adava, znači, kad završinđa, kad čorđa pani čistijape saodova, vičijale koropestem pejale se akjajtani džamija. Hem si kađale. Te da ona nije sagrađena za obavljanje fiziološka potreba. Ona ne sagradi mite čerelpeka te fiziološka potreba, u njoj već je sagrađena da se u njoj obavi namaz. Ojtani čerdija kad tete čerelpao namazi, uči Kur'an, slavi i veliča uzvišeni Allah, te čitini pe Kur'ani, te slavini pe Allahem, te bajačeri pe Allahe. Svojim primjerom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio je svoje ashabe, ali i sve svoje sljedbenike kako otklanjati zlo koje učini neuka osoba. A kalea se kađao pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem pe ashaben, hem sao kolen kola sledinare amen, sar čistini pe jek buti, na primjer, kada desini pe će sarakea su desija pe olenđe. Pa makar to zlo bilo i veliko, pa makar em od vas zlo to vol baro. I također podučio je kako otklanjati spomenutu nečistoću. Hem isto si kađa amen, hem jasaben, sarto otklonini pe od ja spomenuto nečistoće. Znači, sočerđa od dva Arabija. Bismillah, Osman me misnava tu jedan koredo. Asta rica glederte pospina Osman, rica komentari koliko se na Irana previše kate. Znači, ja je strana gval, hem inšala, na kako tačke, samo kad pazinđem pravaleno sar ponašini pe o Resulare seram akate, hen sar ponašinena pe asabija. O asabija odmah džanate napadinen, a o Resulare seram dikoda te smirini. Diso je razlika ko džan domanuš, ko je kinsani, ko razmislini, džanola sar te postupini, te načelo povarošerri, a dik jek, na primjer, amen, šaje to sudina odmah i butihem, te napadina odmah. Varan te procenina, uvek te dika, da li dišto poškar, da li pohajri, da li pošerri. Allah subhanahu wa ta'ala te mu od dva mudrost ovo amen, o Resuli alejselam si kaola na kate postupini, ema kate motovi da amenge da kaperol neka insanja kulana haluna ništa. Tu dole insanea varan tove halica pokodo, te dele ano najškar način te si kavene, a kad bi ovena grubo ono pilestakana. Te pištineno pileste te koa. Ka prastala jar, ka čelo pese šerri, ka čelo šerri olenge, ka prskano ten, ka čelo šerri cele džamijake. Onda onečistinđa pesa sa beni džamija sa, hem pobaro šerri kovodine. Ne mi si napišajte ovo nešto kod ti tačka kate, ali o poruke tane bare. I si, baš namolite prekinavtu, jer kod tačke baš odvajsi. Da i na vijek kakva hikmeti, neli? Dali džanena, sare džanenu prala, kja storija taro Musa ali seram, neli? Znači, ole, dokle ov na pinđarđa, dokle Allah na dinđale o znanje, hemu mudrost, o Musa ali selam ponašinđa pe ko averšane, ma dik, kedo Allah dolo mudrost,
o poslaniku Исрам Джанул ко сваки ситуација саве манушеа сарте понашинопе, сарте одговорини се, сарте одјорино леа. А кавајтано два мудрост, коте Алла ке давала дола, o manush Джанула hiç bir zolafi, например, јек лафите фардол, ка Джанул те смирини бутите, анула кутам. А кавате десини пине аменги, Джесус кача ка мударајне манушек мариндо. Јамет. Ало е? Таква е знакова да мен јам биџанде, Аллах спантара мука и вера е усавршимите сикове, па тежаните поступине. Hem koduito taška pominjane Resule Musa alayhi salam. A su se penula pečati, sai pečate poslanikon che ovdjan già sfugde svako ne sabesite do posebno fetva. A care sia vero, a ma nikada no konflikte na džam, pazino. Dajte samo din doje Resule alayhi salam. Osman bismillah ili tu koji koredok na bismillah halale? Osman. Ne, selam alaikum sarinenge. Alam ko poruke hadise jesu. Inšala kačitina i prva poruka penola džamija ima svoju svetost. Ka prevedina džači džamija tano posebno tana, ne sar javera tana. Svetost sa te prevedina Nuri, džamija i sila po nuri, na ne sar javera tana. Na ne sar javera tana, znači i džamija tano posebno tana. Осман, ако шај само те пучавто нешто у везе кја тачка со и џами сила пиросветост. Дали шаја кавате халјувасар на пример кет каџаки џамија то оламено два едепи према и џамија те дала олакоро право џамијакоро на пример ке какува Андре те кланина те бешат ова тиха те начера галама те начера штета неред дали односини паква пунко дава. Значи, кава иншалам кod ова питање ми синавчи покасно и сијемо од ова Сараволпек и џамија, нормално сар понашини па Андрани џамија, нормално кате ко хадисимо тоа ми ге соси черди прво и џамија. Значи, џамијата ни те бајари пе Аллах, те читини по Курани, те чоропе о намази, значи са калабучата ни џамија. Те си клопе дини, isto sa suđanena o pekamberi sa sedem budbučača žani džamija, znači sa suši kotoro hudbe, pučala pesaro stanje narodongo, znači do tega centar islame su tanani džamija. I sa so penelo Alako Kur'ani džamije su Allahove kuće, naprimjer. Allahove kuće. Normalno jek manuš, samo jek prije kakava čera, jek čerolo manuš, Čere o namazi sile jek nagrada, kada džalani džamije sile, kotoro bišo panđi, ko bišev tabhene, si do i različito kova, pa nagrade, znači se vapija buderi, nego te čerolo manuš čere o namazi. Mada minge emošen. Сега после мишала кавако тачке. Ма путе кога се кадам ми говори 34 минута. После минатова чибјале, а? Чер халали, морате бисмилlah. Не си, дујто тачка пенола, необходно е водити бригу о џами и нjeној чисточи. Џамија се мора очистити од сваке нечисточе и сваке непријатности. Пенола, котари џамија валените čerope pažnja, te dikope laki čistoća, to je te čerpepači i džamija, morate čistini pekotoro svako nečistoća sa vola. Na značini ako dišta melalo, tano nečisto, sa so čeržam lafi, kongedero hadisja, džanaka na soj nečisto, soj neprijatno, mišala kad ih kako, znači kotoro labuća soj nečisto, valjante čistini pe džamija, znači hem i si jamen ajetjano Kur'anio Allah penola samo vernike i čerena o džamije, pazineno džamije. Znači, ako vajtano je isto ajetjano Kur'an. Obaveza je nečistoću odmah odstraniti iz džamije čim se uoči. Penola, kad dikolape dišta melalone džamija, na značini mel, čik, te vačera je Znači, nečisto dišta so naštio manuš čerola no dva stanje te vačera o namazi, dikola dek nečistoća, hem od ova valjeni od mate čistini pe kotri džamije. Hadis je dokaz da je ljudska mokraća nečista. Hadisi penolatano dokaz či o manuške čerola mala nužda
од овај тано нечисточа, значи од овај тано ек мелалипе со надозволени аменге течера намази. Саршо пенџам е нанапе ко почетак, емануше валяни тол чисто о тело, чисто о шеја, хем чисто о тан. Значи те биовол о намази ко танка. Значи прихватимо. Cer samo pauza kate, Allah kate, cer mange halali. Ade halalen ako se ti ne nape, ako pratinđen sa predavanje, sarvi činim pakova čisto djelo, čisto tijelo, čisto telo. O hades tano, znači te navdezi, a sarvi činim pakova sa ade tako vam Allah pisinen, kada li pamtine na nešto. Ali publika? Pa publika be, publika džemati lena, namen publika na jamano koncert. Subhanallah. Ajde ako se ti ne pesamo. Kad? Jek proba, jek teste ćera maškara mende. Opral pesinđao, Allah te dojle svako hajri. Te dotu svako hajri, duj, hurije. Ko dženet inšala te dotu. Amin, amin. Svišini podva. Allah te nagradi notu. Maš. Te džangla da rika čava. Ajde, bismillah. Nečistoća koja se nalazi na zemlji čist se prosipanjem vode na nju i sam taj čin čišćenja nije potrebno ponavljati. Izuzev ako nečistoća nije ostranjena i izuzev nečistoće psa kako je prethodilo. Znači, ako tega penola i nečistoća omelali pe, čistini pe, sočorola pe pani. Pa penola, ako na ne dovoljno dova dikola pe čisi pana nečistoća, kad čorope ponovo, sad džok na čistini pe. Dikola pe či klilo dova melali pa. Penola, a kate samo i sija men, kada čerolo džučol je dova lesi mala ja velika nužda i velika normalno mora te ci do obuderi, ama sarso penola katega i name je kadisi angleder, sarso čitinđamne, znači kada o džučol čarola, penola koje tanjiri valjani efta puti, te to podova, a prvo puti ja paluno i si razilaženja kate butkova, ne se, jek puti puvja. A kate penola, znači valjani te čorope buderi puti, pani, a tega ko komentar. Neuki ima opravdanje kada uradi nešto nedolično. Ne pripisuje mu se greh, niti se korist zbog činjenog nedjela. Okolo biđande su na džanena, sarte ponašinempe, kada čerena da je klošno biti penolape, na pisini pele se greo, hem od ova sočerža na pištini po prilesti. Te peno so sočeržan, sakava, na čeropađar, znači te pištine, amen pena te pištinu prileste sočerža od vađar. Znači, jek manuš kedna džanola sar te ponašini pe, sar su dihamo pe kamberi sa selem, ko i sija ver hadisi su i tanoharica po perdokava čera, znači od tega vičinđalio pe kamberi sa selem penola, ako tan na nečer do te čerope mala nužda, ako tan te bari pe ala, znači o hadisi ja ver, hadisi si po perdokava čera, potpuno harica. Dobro, ako knjiga, menčitina sa ovisi knjiga, pa hajnša. Obaveza biti blag prema neukom, kako ne bismo odvratili od islama. Ikak ja bari pouka, valaj bari pouka, a vdi si amen dosta pralja, so alhamdulillah, da je puti dikjalen kotoro pitanje, car postavineno pitanje dikjači na neđando. Ama kana, navaljani tu prema lere soznanje, te čerele tu, te vačere budišta kova, alhamdulillah, valjano manušto olko lo, pralenca naročito kola so počinjena, sar so penola katega, te dele pohari se, je kepute star te dinđanle, o manuš, te pena kavačera džarte alna ina poška, ako tu dele te pijol, ko tre puti deškile pa ne okata slo, a te dele po ek čaša, okapio se pohari.
Значи, джари, валенте поступини по коленцар со хенеско ислам, значи, постепено, тоа е оленцар благо, значи. Опасно, хајте цидере тари вјера, субхана. Хем пенолаш, ако динджане будку таре пути, валенја кава, валенја кова, како ено дженеми, а кава, манушка пенолаве, на валенја, мангем гото, кад цидере скроз. Неуки се, када погреши без укора и грубости, подучава обавезним, осим ако се инати. А катега пенова, обавезата на свако манушесе те сикави бизо те пиштину по мануш, те сикави околесо на жанова. Значи, ано шкар начин, значи шкар лафенцар, те на ове грубо премалилесте, осим пенова ако тано баро шересо, не? Ке черола мен пена баро шересо ја иначие. Само кодла иначие ја баре шерен джанде со черена пе, а на джанена ништа, ео ленцар пенола харица шајто е обрнут. Ани пизало да мукле хем не качала джари, јест. Hadis nam govori o lijepom ponašanju i mudrosti vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem u podučavanju i negiranju lošeg dela, podučio ga i blagostio i staloženo zbog čega je ovaj Arabljanin rekao: Allahu moj, smiluj se meni i Muhammedu i nemoj se smilovati nikom drugom mimo nas dvojice. Сосе аџар чержа дова кава бре. Субханаллах. Шен сад пенова. Сако дова чержа. Субханаллах. A kad to hadisi mutaminge kotoro šukar ahlako i meti su i ne o mudro su i ne pekambere sada selem sar sikađa akale arabine znači akava arapi sar sikađale hem sar na čeržale se kološno dva so čerža А напротив, асхаби уштинџе. Ама ов забранџаја сабенге, па акава бедуини, акава котари пустинја со ало, па чержа до ов наџанола ја вер, ов нашунџа са со џана, са шу чержа о прала днани англедер, акала арапија со инеа врим Медина, он наинелем придикате шунене пекамбере са селем, те објаснини ленге со и вера, сар черолпе, со черолпе, сар валенте поступини, пе са те... Значи, он наинеле ништа, не само знање наинеле. Па кава бедуини, ако пустиња, кога чера, котари пустиња са вола, чержа ек дова пеноло, Аллах смирим пе манге, само хем пекамбере се са веселе. Ника се веселе. Значи, ако чержа ек дова, котаро по биđan di pa. Значи, дикења, чипаната, но биđando, дикења, незнање, се манушес. Осман те манганта човека та рица и си бутачке, ме би дава предност шајпе се дако и о шајпа кате. Чај пијано? Шајпи нашти черо. Ако рано до те манган ту наставите, мангану шејк, манге ту те наставине и дека джало о... Ајде черо шејк, пошто шејк си дисто. Ja gospodin. Наставим. Само оке те на пенено о прадате черно те джаро кова. Ајде наставим смо, бисмилlah. Ja gospodin tu čamil, inshallah. Okay. Hadis nas podučava da nema smetnje da veliki učenjaci podučavaju neukog sitnim pitanjima kojima ga može bilo ko podučiti. По хадиси си каимен, че на не нисави сметнен јек баро учењако, те си кави јеке со наџанола ништа ем которо ситне буча. На неако, ако на офтану учењако, дишта кои бари позиција, окола со наџанена, валени тачон те си кави ненџи која вер, него учењако ка си кави хем окола ситнице. Значи, акава си кави хем околен со џанена да, сар те поступинен он, а кате мотови емо кола со наџанена да, сар валенте те сиклон.
Значи, оеде би насамо кие страна, него око со други стране валјање тоа шукар понашање манушен. Хадис нас постиче да упозорамо на зло, као што су асаби устали упозорити овог арабљанина на дело кое чини. О хадиси, мотови аменге, чи амен ке дикадек лошно дело со черолџико, валјани те упозоринао до ремануше со черола, а кава бедуини со черџани ани џамија, значи е лошно и бути. Оно штинџа одмате те упозоринен, те вачерене манушес. Значи, амен ке дикадек лошни пе било саво, дужно аменге те обавестина, те подучина до репрале, со сакија вера тани упучuje на добро и одвраќа од зла. Значи, акија вера тани те путине манушјано шукарано хајри, хем те си доле которо лошно. Меđutim, из хадиса се заклучuje да не е прописано спречавати зло уколико ќе та забрана произвести веќе зло. Како е интересантно спомнам. А катега валај ме мислина добра качера и која шајте чера е кратко коментари па се котрака. Котра хадиси заклучини печи ако дика та чава да е лошнипе, а та чаѓамо два лошнипе качера побуде амен пена зарали, значи побудер лошно него шукар, которо гова сојтано веќе, которо лошно па на полошното вол, значи амен качова, ама кава на неко свако не сте те вачера, валентове те проценине и ситуација сар, о народо сар, ко ставо стање, ко ставо тантане, се зависино танда, зависане околина, зависини буд буча, па ту ако чинаве да ек бути, ја вачера дишта, овола будери шери него хајри, онда качаве обуча саритане. Самим тим, хадис нас подучава да морамо гледати на шеријатске користи и проценјивати их на основу шеријатских доказа. О хадиси мотојамге со валјаните дика о корист которо шеријати ем тецинина премало шеријати саркавол, од доказја со аноло шеријати. Дали тано два шајте черопе, шајли, нали, значи, наштичера алафи те пена котре аменде, него мора доказенцар те чера бути. Необходно е познавање, да познаемо луде, те да предвидимо како би могли реагивати на наш сави. А кога да исто е шукартачка, значи, о мануш, валјани те пенџари е манушен. А те пенџари е манушен, валјај бари пракса, валјани те беше буте народонцар, буте манушенцар, сар со пенено о гадже пенено 100 људи, 100 чуди пенено. Кед беше буте джененцар дикеа бут различито ахлакија понашање, джикотано грубо, джико пошкар, джико чибјало, джика стар клешта мора ти каде да е клафи, значи проценина е мануше со стање, хем премало дова, пенола, дикеа саритано о, хем премало лесо стање каде ле саве. А кавајтано, бучужи тачка. Нема сметне да мање учени укори зло у присуству учени особи. Пенола на не нисави сметња, джико сој, пена на неадобром джандо, а и сика пена јеки мами, ја да е кучењаку зели туте, туди хан да е лошно, на не нисави сметња, туте вачере. Те наđi чере, те вачере о имами, а да е кучењако су зали туте, та пенола која на нешка мачера джар, значи дозволимо хем туке те вачере.
U hadisu je i dokaz za veliko fiziološko pravilo da se daje prednost otklanjanja štete nad Fiksko pravilo. veliko fizičko pravilo da se daje prednost otklanjanje štete nad pribavljanju koristi. Котро хадиси исјамен јек фиско доказ, баро доказ хем правило, чи долапе предност те ци долпе и штета над прибављању користи. Сарте преведена кова. Ако ке диси јек наредба, на пример, ај си шерри побаро лестар, онда ги те на черо два шерни, шајте перавесари обавеза те пенасу. Ja, ама аџар шај пушка. O hadisu je dokaz da onaj koji se udali od mjesta i skupova znanja neće poznavati mnoga vjerska pitanja. Кавајтано интересантно пункт. Козома мендало џето праља субханаллах. Ko hadisitano o dokaz și okova so našola kotoro halke kotoro kai site siklope odini kai bešena okolo džandete lo lendar džandipe nola naka džano but bučako riviera. Znači kad našali baro znanje, co se našeja kotoro znanje. Авдија ахи черма алали бешајна праља по цело дивеко TikTok. Нашалена по време субханаллах уместо те шуненди дерси, те шуненди се учиме прален кола подучинена лено знање, о исправно знање, а усвара ме нашалаја шунајам че разна буча само на шунео ислам. Оправили ислам месере. Авдија тане ани мода, валајте... Ајде, па нек тачка после Мишала каđaodova. Pa nek tačka samo. Pojedini učenjaci tvrde da je ovaj Arabljanin bio Zul Huveisire. Učenjak je kao čer, da je učenjakom penola čija kao Arapi hine o Zul Huveisire. Jesu ona hine Zul Huveisire. Ake hine palunui tačka, pa... Salam alaikum sajb halengi černa valić, havalen jam kontrešime vallajki knjiga, čitinaja svaki tačka, jelamen kokorici keva, Зечи селам алейкум апартуке да, него ме би пенава и бутијакана. Свако не сакате. О хадиси не бутикно. Ама чаче бутикно. Али о поруке будбарине. Валлај, кед би свако амен дар лол, такова хадиси, бизо акала тачке теди камен, сок сави поука кадоли не е кеману шесе кокори песта. Ништа. Шај дутвин тачкен гото. Дешовто тачке јек тачка на нете на кео пилате самаджар. Ама сваки тачка детано појаснини не саве буча, со чачеварам те поступи на джак. Ако нами би пенава, свако не саменде. Сака да со јам шовардеш јег, чувардеш дујđe не. Аллах спантара туту звишинджату, например, ту череа намази, динджату јег благодат баро, а и сијек инсани која хенез варанте хулувану намази. Која нанели намази. Ако на ту јан автоматски упрал, значи поđan до јан, нема везе дали ту џанеа дисто дали на џанеа. Него Аллах спантару звишинџато автоматски вестар. Ту, а на кава хадиси, субханаллах, на кала поруке са, ту мора тове од ова со леја варан тове благо те си каведе шукарте де репук, било пен, на не везе јака те муш џувли. Свако не амесе, аменге, значи обавеза те поступина околеја, светану послаба менца, те си каваре шукар одини. Ма било ко аменда, субханаллах. Хоринджана на намази туан глад е курко. Череа намази. Јек правило баран тулува на намази. Ако на Аллах спантара динџату предностут над ним, те нове охоло према лесте, него те дикете си каведано најшкар нашин. Ако свако не давеđija се би ми дава кава хадиси, ема када ташке. Јел туке череа, дик, кај ранапе палалко хадиси. О асабија на штипрат се нинџеи бути, со јакова хемпенена, аква бедуини, оволаджар, Цила ка блокирунен чанке, ка блокирунен. Кедикен чаворен блокирунен. Ја, пенена аква бедуини, овола аџар бедуини, овена дрске, овена кова и температура, тато шудро, а норена кова стање, кова овена харица тврдо главе, да пазим. Али ту сардавеđija,
Tu varan tove blago, subhanallah. Ade bismillah, hađika mu katuk te komentarine di sa bilo sa na kva hadisi, pa inshallah pralada ka komentarine di sta te lada. Мо пазин сарчере лафице, сашо напту пажлива, хаджи. Ne kerem paralar, ne kerem tu çamir. Окей, Allah te dol tu sva khayri, Треба нафте пенав дик таројек тикно бедуини со черџаје грешка, дик козом поуке и кловената родја тикни грешка, козом илми, знање, мудрост и клола вријалте си кова саре амен дик. А камоли јек ајети Аллахе со кога бичели Ресуле салам, те вачерилем саби поука шајтеле таро ајети. А дико хадизи, јек тикно бедуини со грешинџа, козом поуке си, а камоли ајети козом поуке си. Значи, увек амен мора не саби грешка манушенки телала ко позитивно, тиринала ко шукар начин. Ма телала увек ко негативно те критикина некас. Неко те ди како шај, намистин джамле, печивале ко там, евала, ако нашти, онда, селам алейким, туто друмо, амено мало друмо. Да. Alhamdulillah. Čamke na nemen bud vreme, ako magnetar opravlja neko tavalo prete počeo nešto koji si lek uveze kja tema. Ja. Me misinavče kja bogati buča, če bogati tema i ne. Hema, vallaj, bi čevато men kijek situacija, uvek te anenge k vaga, te vagineno obuča, angleder te dentum da je k odgovor žikase, kova, nego varante dike emanuše, кова тано два мануш. Морате споминаве хадиса кана субханалла. Ме ми си навчи накавал как ја јела ќе фикско книга тани на не накавал два хадиси. O hadisi taro Джебрил алейхиссалам, пенџарено але саре. Ама саре пенџарено во хадиси, але буџене на џанено поуке хемо поруке олестар. Морате споминава кате е о хадиси споини пе буто долеа кана долесе морате споминава тоа. Ке да воло Джебрил алейхиссалам ани џамија. Pa vole Resulé sallam direktno kode se kočaka penol, a vola džare. Hem postavili pitanje, hem dobini odgovor. A kate i komunikacija taro olende duende, halovea odma dali ov halilotu, dali na halilotu je pitanje ke čope. A kate magnu interesat. Ke tu je ke pralese postavine je pitanje ili kudineale zbog je guti. Tu so jan so dinđane dva savet, automatski varante halove, dale dva prav halova tu. So tu lese vačere. Me morate spominati jak buti. Era ti diktum je klajf, od nani hino do te, nam othovav insani koji ne. Me vačeravatke, ali tu dumijam tuke na hulola kate. Onda ka me za džabe so vačeravatke upravo. Tu na hulolatke kate, me vačeravađar tu na razumine. Onda kada te tu stardaveđija ili tu jek so varante savetine, varan tu te dike kozom čere lafi o insani na halova. Tu kase čere lafi. Ovna halova tu. Pa volea varante provine ti metoda predavanja, metoda savjeta, metoda optužbe, metoda kritike. A kada insanenca varan onda te postupine, ali sad drugačije. So se na halova tu ne? Dudum pene na mene, ne uđe ovde. Onda tu di kesar kane, jek situacija kane, te dele primer da bi da bi čerola džar. A kad te primer ta no resune reseram. Hem so čerola beduini, valas pante sprimpe, mange me resure sa nakalenge. So se oni narica drska kate. Odmah, so se. Znači ovo automatski, samo mange me resure sa reseram te smenino pala kazam. Se ovo svatinđa, da sabija dolinđere kisila i svatinđa pogrešno, ali već, znači isto pali na inele znanje. Isto Resulé sallam si ka vole. Ovčerola butio do vas o halola. Znači, ista menge ta vodi je prala kana nevoano islam i tu počminja sa so penđo osmani te perelari sa buderi, pa i taška koja inakana subhanallah, 9 taška misinavsi ili 10. Tu šajteci dereta rodini bre, ej. Tu to dole te džandi paso motovele se šajčerea ili javer tačka so penula. Varante prociline, čaše i sio zakoni, ali ako šerritano pobaro, taro hajri, onda šinav. Katega valenio bari mudrosto olo e daveđija, valenti kol koji anglileste,
кисаво ниво тано джандипасе, па теперол колесо ниво джандипасе, ем те објаснини, олесано лесо саркаалнаиньо. Значи, ако ту јан джандо, на джанола ни сот старвачере, мора тепере колесо ниво, те би анлаини со мангете вачере. Значи, те на вачере дисаве лафија, фикско, акавао, коава, черджако, значи, олесе валяни најпросто те објасни, не? Емо, од дуито бутисо и валяните од даведжијате джанол, ке би ове ту доа мануш, царкале окова со кавачери туа да е пути дрско, ја те тоа те дикеле со ичери пеко баро, царкове ту ове окја страна. Тоа е ту доа со наджанол. Па, ке кадавту мејек пример, мато хољано нико, шуно. Ке да че дајаме мут путија ни джамија, чераја намази, а кава мануш, матве чаравле даведжија, него мануш, и черола менге сардерси, черола менге лафи, черено намази, о намази ка спаситу мен черено. Абе, хабибе, а мен веќе јамко намази, ту чер манге, ако мангете черетаро намази, ондак сикама од деталија, сикама сартова поисправно, значи ти ке варанте промине и метода. Ако ме јум веќе Рамазани постинав, ту масикама ги доала наредините постинав, ме акава вечеравле го сикама, сарте поступинав, сарте понашинама ко Рамазани, значи те промине од деталија и те маки. Те джане со старчере лав. Ака на мен дека ти си сам муслимање, алхамдулилlah шуне на мен. А джарели? Ако праваја тема таро ширк, ака тека свати не на мен држе не, значи паре теме наштите чере ману кој си ту джемати со и почетнико, со пошминџа намазеа, одоле се варанте джане у мохабети са во джемати си ту, са во лафи чере, ка се деја предавање. Ака ја дали ја кава на джанава со пишини, нема везе, нека пишини псе, нека пишини со мангела, само мањум те пучавла или одете пучавла, дали мангела те примино шаадетите, колку ислам, ако манган, кадавто камерате поновино шаадети парламенте. Аква лайфтан правда свако не знам. Да, бе, те спасините, ме дал шаадети понудинавала. Сад док написини на коментарија волгарне или дешто со накова, мукен правене писинем се со манген, али ме би права. Миротано те пучавла дали кавачеро шаадети. Абдула, мукла, не писини или мукле не писини. Само ако писине на нешто волгарно, онда одваđala ко блок одма. Ма кова черен, субханалlah, ма оба зиринем ме кокала коментарија. Ме ми синавчи доста ме прада, Аллах те наградиното ме буџе неака те написине на ништа, него шинуне сваки деталка. Еми иншалла, Аллах спантар, каму корахметите лентите ченки пракса кова, јел свако амендар ано јек врста, тано да веđијате пенал. Ано неки начин тано да веđија. Сашо пенџумки почетак, веќе ако ту череа намази, Аллах спантара узвишинџа тут над неком код пошиње сада. Сарте пена варомане. Кеда хенез неко пошмини ту вечереа, ту јан джико упрал, акана, ондак ту варан тове благо. Нали, благо. А пенено Ресуле селам најш каракляклинеле. Ако амен следи на Ресуле селам, ондак кадикате това благелеа, или дикаја ја ке грешини, каџаре се, со череа као, не, кајџа, субханалlah. Значи, рола паџар, значи дикеа, те објасинеле се, ако нашти му е, онда мотовле се ту сарчереа, јел јек доказ донџа исто, јани на джанав савитачка, ту османчи тинџанла, со пенола ке диси еки мамио да те или ково, на не покужено јек инсани, кога тано потеле, те дикол јек лошно бути, ем те осудино дја бути. Али те осудинила ко шукар, на те пиштини, те ол, субханалlah, на не амаро, o islam насикаваме това. Камо това ту менге јек прича со десинџапе чачеко. Ако десинџапе чачеки јек џамија. Бешен Андреј черџео намазим, завршинџео намазим черена псе дерси. Хулиол Андреј јек мануш, хем пошмините паголца. Паголца хем акалао мануша со хине уштен долелне хем фрделне авријал. А о имами со хине акава дик варо мудрост хинеле. Пенола те джан те анелне манге Андре. Акала со черена анелне Андре, ов долеле анубасем пучоле. И ситули да ек проблеми да ек тешкоча, тоито проблемите му тове манге. Напуштале со се пагла.
него пучеле сојто проблеми савитаното проблеми. А кава мануш, и неле баре психичке проблеми на шалџа по живото са објаснеџете ко видео цело бешо. А кава мануш на џанџавише сарте по нашино проблемија со анџеле ко степен да ов на џановише со черон. Па долола кава и мами по хари те поможиниле. Значи напушляле со се пагля, јер те би пичолале со се паголине, шајка поступини на кова мануш аверчале. Него пушляле сојто проблеми саршајте поможинавто. Значи веќе овано два начин улоре се јек психијатра. Психичи веќе поможинџале. На доđale ко проблеми со черџа, него доđale ко лесо проблеми лично со хинеле. Е пралалем пути о мануш, ке дисиле проблемија. Валале се неко те шуноле, те чероле лафи. Те доле да ек насијати, те сикаволе дишта, те шуноле баре те чучоле стан. Ому дарџапи пеј пишин дој бре тешко мани. Да, чичум Ларица 5 минути, а те написали. Нека бе, нека, мока. Се опала изазивачи, а кала сарсисивачата не парила. Ој Ибраим изазивачи. Беше бемутно шо. Ой, Ибраим е мокла, веро. Чичум 5 минути, а те написали ништа, а па Ой, 5 минути. зија, он дујта не изазивачи. Субханала, чаварен шунен предавање. Чичете. Ој Ибраим е мој Јусуф. Абе, мен џанена да кове нискушимета мануша, субханала. Чичете лајача, бе. Чичум ја 5 минути, а те написали ништа, кава те. Ама сигати и сила, бе, сигати пишини со волја, Чанке. А? И сирети са ви волја со мануштано мангол, теди кого каспа синиле ве прала. Еј, шун, свако амендар и силе по верување, субханала. Ама, се сигате пишини. Па ту мен, шунагана, ту мен, субханала, диса привлачини, ту мен диса в коментари која. Концентри немпе ко хадиси, субханала. А поготово тај са со ко хадиси, аде ка чинава, кате иншала више доста. Тај са со авудо хадиси ме мишинавчи, клучно, тано, свако не самес аменге, со мора аменге свако амен морате чоки пракса. Пенџари песе муслимани о мора коате чоки пракса. Обавезно. И фитра, коти фитра че лопе, сама која мотвав, со пенола и фитра тани ко панш буча, на мотвава више ништа, иншала тај сако хадиси. Да, мена, че, о Елмир ме мислава, канака пишини, че телеса о хадизи, а вела следеќа хадизи. Дека, алхамдулилlah, бут Че, о Јусуф веќе пиши, ја бушру хадизи. Валлај, тако ме лака дека му прало Абдула. Доста џене писин џеманге, родин џема да е книга кана. Хем, иншалла, ка добирено да книга, а џанава бу џене и сирина кја книга, оке, па јека прилика менге те накавала саре заедно. Алхамдулилlah, валлај. Мусто поправинаја маростање. Ела маростање тано бушт лошно, валлај, тако ме лака маростање тано лошно. Сосе лошно. По џинџам џерамано не саве питања кола на нетке да важно. Кобаро искушение живинаја. Кобаро времето, кобаро искушение јам субханаллах. Мене кава валлај ме јум а кава вакти искушимо валлај сан ме праленцата, морате пенаваѓа. Сосе ме пралада, ме да џанава доста ме прален, сугде худена. Сугде худена. Сугде то Абдулај сугде. Иншала кој ефтао сати африм, свако дива мен јам кој ефтао сати, а кате таро ефта џовто, ме доресе пенава чинавава емисија сосе, мангавта води емисија чисто, само предавање, те на мешина ја вербуча, сосе да би овол корисно ме праленге, тај са, аква пенџум качолко, иншала качале кој YouTube, качера јек серија, со ка користинем песаро да те, мангеа саракана правило, фиско правило, јек чао лесанao, клапо до те родео дија миса џашуна. Иншалла Аллах субхана тала качерола мен те шуна, ем те ча сар ки пракса. Сар со ки почетак аднани четинџа одма ко поглавле, на не одини само туте сикавете му тоја веренге со ту сиклидан. Одинитано те сикавем туте че ки пракса. Па посем те сикава ја вере. А на ту сикавеа сам неко черолап се прича цело раз сока предаини тај сај манушенге, а овко кори пес бистерџа. Зар ту мен кове нисто саро јевреја. Сарат спрантара пенала ки сурат Бакара, 42 ајете и тречите на грешинав. Зар ту мен си кавена ја верена кокори ту мен бистрен? Па зар качера мене одва исто? Не. А мен ка сикјова, ка чјаки пракса, хем ка преносина. Нема везе, дари ја на џандо, дари на јан џандо, одва со сиклирано, доре техля кова те примереја си. Ама ту мен приметинџени да ме ера до миѓум снага, џане сосе.
Пало Моше хакате дик. Машалла, машалла. Джанея чанке тубацинама туче ко муабет и само ек минути ако шај. Пенело посланико салселем ко судњу диве кавал јек мануш. Хем ковел којек тан коте сар кеда мелини пе оварод, јас наđам сар вачери полачу, јас овртими пе кај мелини пе оварод. Воденица, сари на мене. Одо те мелини пе олесерет сревија мелинена пе. Емавено мануша кола наградиметане, пенела ученале соан джатко аквастање, зар на јанде ту одова, со поменијанамен, со одвратијанамен таролошно ко шукар, пенела мева черджумту менде шукар, али ме кокори на черджумту. Одолесе, амен валяни прво ки практикате чиво од вас ова черај, па после те пренесине верес. Хем тегани Аллаха му кел берекети ко маро говор. Ајаџар. Джане па нек само ка споминав, валај саме доста те чера лафи само мене мага, ме ограничи џум кокори ван. Алейкум селам танер мохраб. Пенола јек инсани кеда дололо друмо уопште или џала негде или било сара мене со јам ко халке, пенола Аллах спантара. Задоволно да ни сареса сао мелеќа со упре. Пенол становници небеса, хем сао која сој тери пув, чако ма чоано па нисој, пенола черола доба дори инсанесе, субханаллах. Ту само со поџинео друмо џанди пасе, значи, аманат, то nije ti pogrešno, subhanallah, jer bud žena mendan, rodena adisja, dik adisja kateć, ti manga jete kateć, ti ne jete kateć, a tu na ja nigde dore jeteca, nego samo tu motove, ja veresu bajet. Oda te tu, naso našaljati nagrada. Šaj to vem kazni moda. Ali ke tu od vas džajate čeki praksa da bi te si kjove odine lesa da ođer, vallahi spantara penol, vallahi falini pe odarem insanenca. Inšallah Allah spantara ka čerula men od las koda ka si kljova, inšallah odini sa sovalan. Allah te nagradi nut min samem palaso jena men, inšallah kamu ko khari, berećeti kwa kala so čera, dikena, vallahi na čera min da lafi samo i knjiga so te. Amin. Inšallah ka mu ko rahmeti. Ka obavestinaf men parem duj buča, te na našao erati o palasu huninja mendar, ok, alhamdulillah, je kradja vinjap mange erati, ko anave Allah eso bičali 6 euro do ređamijake, inšallah, Allah spantara, Allah 6 euro lese kačerolen, ano dženeti to vol, celo je ka pleme sahurije to. Amin. Sahurije to ven lesa do te, inšallah. Tu mendamo pala, kasi si ko nijeti, makar je euro, vallahi, makar je euro, samo ko anave Allah eso te bičale, ama niko na tromalte penolke so sevre euro. Je euro te bičare, ko Allah eso anav, inšallah Allah spantara ka priminol tu mari sadaka, hem ki dujto strana, džanena o umre so čeraja, a mari umra inšallah ko anave Allah eso počmini prvi umra, znači septembar počmina menge, oktobar, novembar, decembar, pa tetka mangola Allah spantara, ja vinem pe bilo kastamendi, ko ven inšallah obavestime. Allah spantara te mu to svako hajri tu mende, im berećeti, ka mu kaf tu mende da olafi pa nek pan zuniti, a inšallah ta čavati. Akro kokırlık cami yani dünyaya. Vallahi öyle kasayırın cami yani cennet. Kasi Polska. Kasi po bari sadak. Svaka oyunu takalar. Alhamdulillah, Allah te nagradi not. Kokorite vastenca tu gradinetke, subhanallah. Baš era ti spominjam. Ani sura Ebter, estakfirullah Ebter. Ani sura Kevser. Ani sura Kevser. Marđe Resule sare selam muj. Na netu muša, tu sad džuvlja, muša tle merena. Pa so čerol Allah kazavađer. On to vem bisterde, a o Resul alaih selam svako sekundi da nos pomimo. Pa hem tuda, ke kana kej dunja, tu na keja, te dilja džele, na netu ništa, pa od vas odin džan, radi Allaha. A vola tuke mu keja nešto paritute. Pa bismillah, ne mora kare džamijake, den kaj mangen, ali oventar od laso den. Oventar Allah soden. I Allah spran kara mangola dore manuše so dola. Wallahi, inshallah, kačerola men odoresta. Se buta men dar šudarja men neko, so šeitanita no zoralo. Čerola pibuti, diko ko insani čerola džare, madeti sadaka, mačerako. Pa darino, lajtane sa šeitanske zamke. Ečo nani ako šajte čivena ne, mena džanava sar čerla podova,
али ти кни сликата, не знам дали шајте череле кибари ечо праля ком ангела, значи те поможине ке џамијате чинала. Allah neka nagradim to me svakone hajre, inšallah, neka pišin to me košukar delje. Allahumma amin, Allahumma amin. Осман, каде пана да е коментари дишто шај пина некате му правда, иншалlah hem качинава кате. Ma men snel mu kapalo no e purese, amro šeh ne večeri, ne završenje ove emisija, pa li desne na su te večera niko ništa. Znači o redu ide. Kibari slika, Čanke. O mikrofoni prav, šej. Не чула кога баше Коранска дуја етија баше џамија, не? Сами награда ко учествува на џамија. Вака они сора треба дешав тоа ети. Аллахове џамије одржавају они кои верују у Аллаха и судни дан. Обављају намаз, дају зекат и не боje се никога, осим Аллаха. Надати се да су они на правом путу. Ова е тоа дешавто. Ема Коранска рети, ани сура Ел Бекара дошол ефтариш утрин, шта год уделиш од добра, Аллах ќе те сигурно знати. Ако дуети баши те учествувала како јак туглате човек, кај те да трајни садаката, не? Тоа како мануш. Значи мара делија са бишин жаро 3 саат чорла Јаке ајле лепи муке, свако одјак, книга со векаро, а ќе да трајни садака, ќе со да трајни садака. Со сарзогрек дио чамили, сјамен чаве, сјамен онукија, накасале Чима кибари на стикинено о конто? Чима кибари ако шај? Чуе бари о конто, Ечо, има трајни садака, бари. Извини, само те пучав тари француска, шајди нани каде пашуше са со сјамен траншемо плав? На шти. Има шанса. Nice. Hajde ka mu kavto min mate smetinav. Alhamdulillah, šukar tema. Allah ka nagradi sarolto min ja Rabbel Alemin. Men inshallah kada će hamla ko Allah. Allah će pe Allah Isu. Salam alaikum. Nagraditum, družit me na menca i svako žive kako Inshallah, kao druži sa ramen pa bi voliba je pralesano private će Rav Abdullah, ni bi strav o šukari peka i čerdan, džane sose, vallahi će Rav će dova me svako žive kaj deštan hazari, dik pravka na kabe šole će pejače ili će pralesa hazari, mami si kaj Allah, amen si amen gumi se, šajte brišo, ako Allah kova ni brišo pe. Ja činem će dužno je kafava, tu sa te pijav, sose deštan hazari, kova naštite bi zdročo. Ništa mala će. Ima čeli ko privatik duj lafora tu sa tečera, pa ako... Nema problemi. Dik, a šudema bilan ki francusko, a ne javite bešeka holava, samo te džane. Allah te nagradim. Alaikum selam wa rahmatullah. Allah neka raškoltu ben jara. Amin. A каква е dokaz? Šajte pe navi dokaz pralalen, kad čerejek buti šukar. Car so penjum ko nave Allah eso ke čerejek buti šukar. Na bistrenatu la para. Wallahi nika na bistrenatu. Pa kad čo pošerani sezda, ka se ti pe tuti ka čelot ke dova. A kalea subhanallah. Čerem be radi Allah kad isto čer he marod nikastar. Nikastar marod. Karakele, tako mi Allah karakele. Te narakanja kana. Pali tute kađatke katar neko kavol. Džaneso penola avol insani ko sudno dive. Penola pa dikola ne savedelja, a vena lese, ja rab, mina čeržuma kva, nazara dinđuma kva. Tu završin džan tlo, a maj seđi ko pari tuto sa čerolak ja. Pa ne morate u to čavo, ti prav tlo, na bistrola tu. Družineape, vallahi tako mi Allaha, me sima pralja šajte farinape me pralenca, ma kajte džavte džav šajte farinape me pralenca im džanav, ke ka nakavda i dunja šaj naka bistren monda. Ka odje, ka zameni non motan, ali naka bistrenima, inšallah. Allah te dotme svako hari pravalen gdje sati im biš, alam? Ako mangleta republika, neko te poslije republikače, akva putim da dijam dovoljno Da, ne, publika džemati. Džemati, ajde puće džemati, ako mangla neku pre, staro džemati, ako mangla neku pre te pućel nešto, ako vajer na dinđamen, hić prednost, vallahi.
Lađana te počelo, Allah subhanahu te nagradino me pranite mu kolim ge svako hajri, dostata neposlušne šuneno dva, hem džanava buđene džanena kjabuti, džanena upravila, džanena im poškara medar, hem isi pođan de pralja maškara amen, alhamdulillah, ali okej, odlučin džan, amen te pošmina kada, ama inšallah kova men, sad je primer, da sarete čere na džan, so se pralalen dosta više zablude, pošpine ko Allah sana ma na čeretu ta lafi čeretari knjiga sopeno i knjiga penatu pa inshallah kove nagradimo do rebučake. Allah subhanahu te dotme svako hari te mu kol berečeti ke tu mende te brishino tu mare haramia hemakova eksati su veštanco do jumpe Allah subhanahu kapisinot minge ekstra shukar djelo. Allah subhanahu Amin, amin. Selam alaikum pralalen inshallah ta isa Alaikum salam. Alaikum salam. Alaikum salam. Allah te nagradi od mene da je džemati da sad. Allah alaikum.